Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Way rangba belatip kerteng kem Ridmel dekhar lakeno bolo Dung hau poli dekhar Ïewpynsing way Atiar West Chanja Hills District henne ka step arpautre ujili warja penrio kumba ka por prash tengmen step bolo khlat no ashen haka chaka bolo jaga tegi jingcha katkum khubor bolo yolum laung ba Katba Ridmel dang Syang Kjat Masi ka tegi yau laung ba poli dekhar lawan poi rangkat ba ketari bat Dung kersan yu laung ba kini berangot kide nak Shillong Mail West Chanja Hills District hadin bolo Bandung laung ba poli dekhar omshum la persyang ban Phet nak tegi chaka bat ki pulit ka umulang bid house kila poi marmar bat kem no yu nakaliang ki pulit rengkat ke crime scene unit kila poi ha ke cheka ban penlong ki jing toket bat ban le ki kam ki bedon kam katkum ki kendon an hadien kani la penket e ka media chung Ridmel sejuai civil hospital yalong nak banta ban le e ka post mortem examination ha ka por kumba shibuji steng no phaisngi la ujor dak FIR ha umulong bid house bala pengat yu poli dikhar hapo ki kendon joka an ki pulit kidang penlong e ka jing toket bobnia halor kani ke jingcha Pada tak cai nawan non. Habatin, pej bahagi Kshap plus F. ka plus F Hakabam mengibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kshap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka Kshap plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya